kakaanakan! Kumusta kayo? So, dahito ni Auntie yung ngaron niya. Pasensya kayo ata. Busy nga talaga ni Auntie yung. Hampir makaaramid ti barong nga videos na. Hanak to pa makabarbasan. Hanak pa nga makapag-ot ti dot kilikilikon. Ado ti maliplipatan ni Auntie yung aramidonan. So nga, syempre, unaan tayo dagita. Kasilyas, nga kirkiran tayo. Syempre, si tayo nga OFW. Unaan ti trabaho kaysa sarili. Kasta nga talaga ti biyag ti OFW. Unaan mi ti sabale kaysa ti sarili mi. Isong si kayo nga pamilya mi, unaan da kayo, uwin. Si kayo nag-iimas ti biyag yo dita, nakangato ti sa kayo nga mangmangan, nga kikilaban. Si kami dito yung OFW dito ay ibang bansa, narigat ti biyag mi, baka ti amuyo laang. Tatag punpuno ak man na iti balikbayan baksan, na ipawit ko dita, Pilipinas. So nga baka ti amuyo na pindas ti biyag mi dito ay, madi, hang kami makikilkilaban nga kaslaki niya dita Pilipinas. Ipakitak lang kinya di balikbayan box, nga punpuno ni Auntie yo. So, dahil ta di balikbayan box, napun naman ang ti sapatos kada babag. Nya, kasi nga ron, narigat nga talaga ti biyag ti OFW, dahil talag punpuno iti balikbayan box tar aramidan mi ditoy. Para kinya nga pamilya mi nga sadot tita Pilipinas, ay na. Si kami to yung nga OFW, hamin to kay masangon nga matarakan ti bagbagi mi ditoy. Narigat ti biyag mi ditoy taamuyo laang. Ibag si ka dita Pilipinas, aguray laang ti manabtuog nga kateng-kateng. Dahil tataruray nyo laang nga binulan. Si kami ditoy, narigat ti biyag mi, no amuyo lang. Haan min to nga maayos ti bagbagi mi ditoy abroad. Narigat ti biyag mi ditoy, hang kami nga makasinsinom itiro-ro pamin kada. Agtubo pa'y dagita barbas ko ni kita nyo, signs of depression can stress. Narigat nga tala, duray imuki kami agtubo iti dot ti bagim. Kasta ka no stress ka. Iso nga si kayo dita Pilipinas, tulungan da kami nga agab abroad. Hang agab puta dati abroad yo, nga pagkapamilya yo, agsadot-sadot kayo. Agaramid kayo ti kwa, ti pagkakitaan nyo dita. Agtrabaho kayo, agtitinulong tayo, kuma. No kaya si kayo dito, isa dita, aguray mo lang ti manabtuog, kaya iyo. Agsisinukat tayon kwa, amin kami nga OFW, agawi dan ita Pilipinas. Si kayo nga agururay lang iti pauit, si kayo mati agabroad, si kami mati aguray iti pauit iyo, kaya iyo. At na agururay ti manabtuog, ter aramiden nyo. Narigat, nga talaga ti biyag to OFW. Ay na, hanap kayo makadudot ti kilikili ko ni o nakita nyo, nagtubudan niya, nagdadakkel dan. Lumabalin lang ko mga ilako, dagita nga do ti kilik-kilik. Hamak nga ron nga mabalin. Iso ko mapagmayaman akon. Si kayo dita, agur-uri ka lang ti manabtuog. Kananayon kayo nga magpapadot ti dot kilik-kiliyo. Inaldo dagita ad-ading yo dita. Si kami dito, awan ti taga-do mi. Hamin to pa masango dagita nga do-dotanan. Mapahay blood da nga kwa. Tumulong kayo, dagita pamilya yung arta abroad. Hang atalagur uray ti manabtuog ti aramidin nyo. Nagado ti mabalin nga ilako pagkakitaan nyo dita, Pilipinas, hang agur uray lang. Agkat kwamat nga rod, agtada lang ti tips, dagito kumkumari, kan kakaanakan, nantiyo, kakasinsin nga kalding, dito'y abroad, no inya ti nasayaat nga, ipadala ti Pilipinas, expert akwan, nga agpadala ti balikbayan box, agpauit. Nya, agpadala, agpauit, iso-iso lang dayta. Amo yung mabusura gayam dagita agkumkoment nga hangko kano amo agilokano nga diretso. Win, hangko amo agilokano nga diretso. Tasyak, ado ti amok nga sasao. Nalipata matan, nanya ti ibaga nga Ilocano. Kat apay problema yo, da problema yo, agiti videos na antiyo. Nga nakapoy ang agsao ti Ilocano. Hang kayo agboy-boya, makaramkam kayong tupay ta. Sige nga Rod, baka umatumanan ti blood pressure na anti yun. Blood pressure, amo yung Ilocano. Ilocano man nga data blood pressure. Agraraman kayo nga, o sige, hanang agong ungatan.
Tips laang dagiti kumkumare kakaanak kakang kakasinsin ko nga kalding dito'y abroad nga agpadpadala ti balikbayan box. Hang kayon nga number 1 nga tip, hang kayo nga agpadpadalan iti sabon. Sabon nga jingay bar, amoy dayjay. Tigatangan nyo dagi jay jay liquid nga sabon, liquid soap. Narigat gamin no sabon nga bar. Adi nga amoy no malpas kay digos tapos adati dumkat nga ormos ita nga sabon nagrigat karkariyak tikas diyan kay padpadalan iti sabon nga bar liquid soap ti padalayon niya tanawon ti dumkatan nga ormos detail ti sabon nga ipadalayo. Tapos tip number 2 no dati paw ityo nga ti surat na ngay ka nga matarusan no rata kayo China ka Chinese ti sa una at ti kayo anti Europe kat sa bali ti nakasurat di tangay paw ityo. Ikanyo ti label na nga nakasurat. Kita nyo ginanay ko di nagtakki ininom da di moisturizing milk nga lotion. Diba? Narigat nga talaga. Iso nga dapat ikanyo ti label na baka iluluto da dagitay pawpawng ityo hamagay nga makan dagita. Iso nga dapat nga ikat i-label yun niya. Tip number 3. Nagumata ko iti sapatos kanang kayo nga sigurado ti size da. Kiti gumata ko itag sinabali nga size. Di may sa size 9, di may sa size 8. Kanawan kanigid. At least may saman lang umanay. Diba? Bahala da nga agad jason, tabason da dagita saka, danon da umanay. No dakkel di sapatos, kidi silsilan da. Kasi laang niya. Sa bali gamin ti size dito'y abroad. Nya. Ti size tayo dito'y abroad kan size dita Pilipinas ag sinabali. Iso nga narigat. Iso nga kasi lang taramidin yun nya. Tip number 4. No nakapuno kay ti baksan kat ipak yun. Ay naapuhan nyo mat nga ipak nga kaslahan na malukatan ti pamilya dita Pilipinas. Naguuyong kayo mga agipak. Kabutang yun sangat kami ti Bureau of Custom. Hanggang nga kastatatan ni Duterte, ti Presidente tatan, isongahan yung nga kabutangan tatan, niya, handang agluklukatan, no agdaman aglukat, hanggang nga madanagan ta, ipapaltog na lang ni Duterte, dayta. Iso nga, no, agpadala kayo ka nalpasan di baksen, hanyo nga ipapak nga napuspos na irirot, tila igalgalo yun dita balikbayan box, so nga, baka nga malukatan ti pamilyayo, baka dapat ti code na din, ikanyon to ti code na, dagita balikbayan box, kano dapat nga malukatan, nalpas to ti Christmas, baka agawid kayon ton, hanyo pa nga nalukatan, dahil nga balikbayan box niya. Last nga tip, nantiyo, dahil nga ko, no dati agpapawit kinyayo nga sa bali nga tao, nga kwa, pilin nyo dagita agpapawit, gamin handa nga, no handa nga agal-ala ti pau iyo apit agpapawit da. Ado gamit tinapuskol materupa na nga nalaing agpapawit laeng. Urayhan na nga balikbayan box, uray magbakasyon kayo. Si tayo, kunak kuma, dagita nalaing agpapawit nya. Ad-ado pa iti kargada, ad-ado pa iti ipawit daw ino dayta iyawid mo. Nagpupuskol ti rupa da, napuspuskol sa perupa da ng bibig ni antiyo. Iso nga, adula tati napuskol matirupa na nga, nakabalyo. Nya, iso nga si kayo mat, nga nalaing agpapawit. Panunutan nyo mat, magpawit dan to mat, agala kayo mat. Tapos hanyong alaan amin nga bagahi da. Ipawit yung mat amin nga kurkuribat yun dita abroad, nga Inyay mat ikargara dagita agbakasyon dita Pilipinas, nga iyawid damat para pampamilyada no bagyo amin nagita paw iyawid da napuskol matirupa da dagito nga kabalyo. Sige aji lang ti tips ko kinyayo nya sabi la ko mamangagyo mabuyayo da ito no masursuro yo dagita tips nantiyo tabaka mahay blada man dagito ito yun nya narigatan tani awan ti agas ko tata o sige nga rod. Agyaman na kinyayo amin nga supporters nantiyo. Sige nga, Rod. Bye!